Talofa o atamua le Samoa Entertainment TV mai pia ayusi mai el fafonga. Il famsnonga mta upule lo tali uma ia ile to telo tato tunu. Ile tangi le pulenga o le fas pol fa to le to Samoa watasi. Fa sanga isa vaenga o fai pule Sene o le tu ngai HRPP. El fiailo na taitai, sui taitai, fai lau tusi maisi. Ile fa ale mi ngau ile fa masinonga. Nau lua I fonga nai fol sanga ale fas po le tutangi o tula ia ile la tu loa firma le li loia ya Ben Keith. O le tangi na afua mai le umane ai o fai ngā palo ta tele o aprila lua o lua tasi. Ma fonga nai fol sanga I tu umai lua I le so. O tawol mangal fa amsinonga le neina fa ati noi lunga so ta inga tele vambame. E au fiai ma fa amasino mai fa for Justices Robert Fisher Moreno Aja. Saunai Justice Fisher o tawol manga mo le mta upule nei o le fa le mi ngau il fa amsinonga. Ina ia fai ai se fa tau tangata la tau te fa tau nga vale I ti ute o le fa amsinonga. O le tangata na te le fa alo alongia le fa amsinonga ma tua ia I le fa ai tu au. O ta ule ngai na ai ngā luenga alfa amsinonga po ua la tau le usi ta ia fo I fa tonu ngā alfa amsinonga. O le mafu anga tonu lava le nao le tangi o I lumo alfa amsinonga fa asanga I le sa pa le mia taluai ma isi tangata I to fitu. Na ia ta ua fo I le amano o la tau ngā lulu e le mta upule nei to fia la tau ono le uti o fa amasino e pe on tal sanga to il fa amasino Silio Samoa Chief Justice Perese. Mai telenga wena ngafenga yai malato wele oilo atu. Ile ono masina tolwai au fia ile fono fa asfulu. Se fulu lua fa ai unga fa nga solonga lava wa ala o mea. E au fia I maletele o taimina lanto felo yai tu atu a poto fa amsino. Lea wata unu wa il fa amsino nga o lea so. O le tele o fa ai unga na faya fa pe na fo I mau faila na lafo mai fa atau lava imta upo ta ua ilunga. Peitai. Wangi ai lea so. Le toe fa au ia nei I tua oni fa upunga po ni fa amtalanga fai. E a fai nail fa amsinonga ma le lanto fa ato esenga I le fa amsinonga. A se vaenga e au fia I fai pule to tolo le pale mene. Ta itai o le sui ta itai ma le fai lautusi le HRPP o le tama itai lo ia ma le tangata fa asala lawe to tasi. A I fa fo mai le fa amsinonga na fasilingi ai e tu stale le sunga mata feo o le latu law firm. Asa ko ba tol mga pagsigongangi, proceedings yung concept. Asa ko ba kila sa umal ko ilbanga yung ko valule nga boria concept. Ya wala mo ilum mo pagsigonga ya ifam kalan kuskusia. Ya lang fa ya o submission sa ya o missions, legal submissions sa yung fa ilum mo pagsigonga ya lalang ko po pagsigonga si pagtel pala sa yung pagsigonga. Umaila ile Murianga yo concept. E concept. Why looking at concept level. Scandalizing the court, and obstruction. This guy, never banged it. I don't know there is so withdraw. Langa for a case of combat, somebody If a factor lang ale discontinue on ka. Pero discontinue sempre lang fa yung case. Lang fa yung case so no mga fonga ilong work sa mga ya from kuskusia. Ya no ha yung gilang fa submission siya ko leo si ang aloy kula fo wala lang fa yung bangi. Wala bere fa kakari ya ko mas fa yung ambelo mo. Le pun fa iloy e pa to siya nga din siya. Ya, salo ay wale ka nangkawa sa simo. Ya, O le fionga le pale mia fia me na o mimta afa o ta ia le tutangi mai o mai ai fol sanga I tue lua ma ta tia tuai nei le fa amsinonga mola na fa ai unga leo le afa ai loa fa lau I tele le taimia mai ai. Wa vai aso atuai nei talo na ta punpunia pea fai to o le fa amsinonga o fa lua maswa fai muli nu. Ai wata atia tuai nei iai ma le tusi fa aftai. A le tu fa amsino ma le fionga muli fanua le fionga tai malangi na o tala. I le presidente o le fa amsinonga. Le tusi o le aso suluvalu o februari lua o lua. O lo o fa aftai atu iai le presidente. I se to falo loto ftutu na I ma le sila mamao. Ua whaafaingo fie ei o na mautinoa ma talitonuina ma amana ia la lato talo sanga
Ona o lato polenga ile malu puipuia, mali saunga le mua mea sina mfaamsinonga. O le mta upule amuli fanua na lato tau la mua ye te ile faawa wina lea, o mata upo le whaamsinonga o fanua maswafa ila sulusuta si o Februari, lea sa atofa ia ila lato mta upu. Peita el tusiato le minister whaamsinonga le fionga mata mua vasati pulufana. Ile presidente whaamsinonga o fanua maswafa e tau fia tawulmanga ale whaamsinonga se ia umaane suenga al komiti whaapale mene o whaia whaasanga e se vaenga o tulafono o lima taita inai ngā ruenga al whaamsinonga. Lea wo o mai lava ile so ta punia pea whai to o whaamsinonga o fanua maswafa ele o iloa staimi e toi whaawa wai. La sa mulmulil neil masino Februari na tuwe a matai o na tutongi le sitanga lima fe mo fale televise e tolu ile atunul au onanga le digital lea wo lai televise Samoa. O le sitanga lima fe ta laifa o popol sfulu al wafe o lo tongi fale televise uma ile atunu ile taimi neil au onanga le Samoa Digital Company Limited a fa mausili Andrew Aliki. Heitai. O le umane ayo le masina ile tongi lava sitanga fo wa luas fultol wafe le masina le tupe tutongi ele TV tasi lua male tolu. Fatu sa isi fale TV o lo tu mua lava ile se fulval wafe ala to tupe tutongi au onanga ile masina. Ta uel pulengo le TV tolu o lo maata itu ina pea. Le talia pule fa atono le regulator ngisa fuata e Brazil na wafsilinge ta total fo. Is taimi watu nai. Na yesau no wa fuol fa o poponga itupe maua fale TV o ta ua ilunga. O le mta upul nei na o lava ilumo o le fiongal pa le mia mo se soani na ua maonae. O se fai ungan sao no alpa anga TV tolu e ala o na maua tupe ona o lo ngā lulu e malosi. O afsilingi ai nei le talitonu wina o fa maunga alfa la poptongol soifua malolo ina lalangi. Po le World Health Organization le WHO, ile au fai o tangata o tunu e maua i siamo le COVID mamalili wai. Ile fai ungol vai aso na faa mawina i le WHO e to tasile tangata o Samoa o maliu le COVID. Mafasilingi ai e tato telefon faa maumaunga petai. E o mai nei le tai au le taimi tu faa tayai e tato tala, utoe ewa esel to tasi o le maliu mo Samoa, ai tu maulava le tolu sfutolu o na tangata na afia le siamo COVID. Ai uso i Amerika Samoa le motu i tutuila, le ua pipisi ai nei i tua, le siamo le COVID o mai le aso o ono sfutolu tangata ua afia o lo alu lava ilunga le faitau. Peita ile moto o fiti wo o atu le valu se lau luas fuluono ila to wa mali liu. Ai silia ile ono se fuluafe wa afia isiama. O tonga eva sfultolo on tangata wa afia isiama o koviti o vanu atu e fitu. Ai nisi o tala to se aile li i ofisa sili o pulengo tu lisi le sunga suifua famtua inu le natai. Mai lana ngā ruenga i le teimi nei. Na whaamanino le minister al pulengo tu lisi toe sulusulu Cedric Schuster i lungo le TV e whakasa. Sa ia i loa tusi ma whaalinga o lato o whiailo i loa ma le pulengo le komiti whaatonu o le sa STA ma whaata o toi ngā solonga ina i mawhaio na ilo. Ia tua inga ma whaasea ma maua se avanoa i le pulesili e tali ai isu enga. Mai na yesa no o amata no faatino ngā ruenga al komiti filia e whai esu enga pelu al tolu vai aso whaile li poti ma wha o ane e whaile whai unga. Wa umona whailoa ima al komiti whafoe o la towe va aia le pulisili wa mai a onta pena al komiti amata loon wha ngā o yoi ma ave iai e sama lo o le ali pule a faatino le ngā ruenga. O le pulenga tu lisi e iwa iai wha la poptonga mta ngā ruenga le malo o te o sea ofisa sili e au fiai ma ilato wa umar konikalate ma e na wha muta e le malo. Ele te ena ele saina le apa e le niswau uleanga le ntoi wha afo iai le stona in te nei ele ainga tua oi. O le apa e le niswau ule ai tu ainga le Island Love na wha wane ele whalolo le saina i tula ele. E lua i tu ainga o lo mawai le whaloloa e au fia ai ma le Island Love, lea na mea manu e alu i tono le kaleve alo na tua oi. Peitai, o le tala al tina tala vau na wha taua, na ta tala le e leni maasu mua le i a ilo na tina e tau samiaila na laisa, o le mama mua lava na ilo ai le feu o le e lengi, ai laki e le isa saaina le apai a ile ulo. O le apa na ngā o sia le aso luas fultasi o au kuso lua o lua tasi, ai whaatoa umale o ngā le aso lua tasi o au kuso lua o lua whaa.
O le whaawa waio na maua o loa whaale tonu sa maasani on amatu i whalma i mola tō suenga. Peita ia o mai neile i maua mai lava fo i se taunu unga o le koko pālangi, lea na mawaile monga mangu. Ai o le apa e lengi Island Love, lea na whaatau le whalolo le sainai whale ata, o ta uel tina lea a whai o whaale tonu le apa lea o lona winga e whaale tonu umalava isi fo e lengi o le tu ainga lea, ma uata waiona awa esea mai ma whata whale o loa i ma mai pe ona na ai nisi. Wato e maona mai fo i leisi whaasea ai smart meters ale EPC. O le vaiason te nei lea na mōli maumai ai ele matai whaleata le sunga malu polisi, le whaale tonu na o iailon ainga i na ua pē whaafose i atu la lato mōli. O le whaale tonu ele ngata i na pē atu ola uma lato mea whaale alu le wila, ai o mea whainga aluenga lana pisini se wha lava le wila whaatinonga. Peitai. Ta ue polisi o ia lesi tangata sa te e malosi lava i le whaapi ina o le smart meter. O le lato whinaunga ma le au whaapi meter nau o i lava le official EPC a pia. Nei ulava ina alua tu e whaatau maila na cash power. Ai o whaiane whale o loa o ta ofia le officer au tu o le EPC a pia o na tu e whaatau sana cash power. Se ilonga e whaapipi i sana smart meter. O le mafua angale nana whaapi e ilora na smart meter o folane foi mai tu le lei pe a whaapi le smart meter e au fiai se taimi e ola whaawa waipea pe a le credit ai o le taʻuane i lana telefoni o le credit o loo totoe o lana smart meter pe a lata ina uma. Sau no polisi wa molo awa atu lava nai tu le lei na taʻuane e le EPC i a teia peitai. Sau no le minista o le mtanga ruenga al whaala poptonga o le EPC le sunga olo fiti a fova ai le lope alwa lava so o foia nail bloketi le o smart meter toi fo i le cash power o tau fia i toi fa api ino smart meters le taimi nei talu o lo foia pea so enga i le tele o fasea. Lo Samoa Entertainment TV mai pia mana ta mual nei tu la fa apoponga ta ia o le lo fole atua ai fa so i fuia.